Tá sibh agaisteach le Raidio Failte 107.1 FM is mise tras an uilleann agus inniu béimiid ag ddíriú ar cheol ar na uilleann ar fáil uair a chloig. Agus bé agalibh agam le pibere a bhfuil an tóir ar an seo, pibere intach nóach as Belfaste sin Cormac Bás ó Brian. Ach ar dús árán le mar réad uilleann ar an chéime seo, ceol a pibere. Ma fossen toen juste lijst doe this agreeing a warning gile sherio o be to the heart to le waran le gia a warning gile sherio o be to the he go me shin maniha shir on the gonya sishkabu anindo Min parket mishagon this kalbin mo flipa a warning gile shelio Ma fossen tun vitais tu this agrinu a warning gile shelio Beket leg like a gandum das skilu a warning gile shelio O be to the he go me shin maniha Shir on the gonya se kronan vaninu Min partit mishaga is kalbin mo fliba a warning gile shelio Ma fossen tun penais tu this agrinu a warning gile shelio Beis up a mele darish marva maduar harnili a warning gile shelio O be to the he go me shin maniha Shir gon the gonya se krem na bisi Min parket mishaga this kalbin mo fliba a warning gile shelio Well, áir an jazz atá an anishan sin, ceol a fibere an altan, agus nach bhfuil sé has a bheith tarangteach, nach í an orlis is fearr le daoine ach go hairthe le turasóirí in Éireann. Nuair a bhíonn siad ag smíonú ar Éireann, is sí an nuam a hagann siad orthaí a dús. Cinse feicim é i gcónaí is eisiún go bhfuil aird na daoine ar an fibere, agus iad a ghlacu greengrafte. Cuireann siad ceist go dé an tainneam atá ar an uirlis sin, go dé mar dhéanann sí fuam, is uirlis dríochta misdéireach
Beidir go musclaíonn si an tanim agus an spirit arsa na hÉireann fiú. Éistigí leis an ón máil osúlach seo, fón darbh ainm éanach dúin le David Power on an album My Love is in America. Táhair faoi deara go dé mar sleimhníonn sé idir na nótaí leis na mochahan a chur in uail, agus buinigí sult as an ón neamhghnách na nótaí maise intacha, go dé mar a bhaineann muid áiteanna amach sa fhísa gan súil leo. David Power an sin le fón máil galanta éanach ruin an album My Love is in America. Díirtar gur é an chéad tagart do Phoebe in nan as an tainú éis déag sa leabhar léan dar bhainneam éanach Carmen, áit ina dagan muid ar an cúir síos a leanas. Píbarí, fiddlerí, fear gan arm, daine a shéanann ar cnaimh agus a shéideann ar Phoebe. Bíonn neart picturí do Phoebe ar na ard crushe anna, agus I leabhar as a cúigiú nó séú éis déag, mar hampla liniocht I leabhar affrin I manisteir I gunta Hildara. Ba iad na Phoebe móra nó Phoebe cógaí I gceist, úlais a bhí a clisteal ar farc an air.
uilleann pibre as advicneasa le couple of corn vipa an sin, gifo nails agus plains of boil on a ludisca traditional Irish music played on the uilleann pipes. Afach, bí úsid níos seachánta na Phoebe fosta sna lechanta sin. Scríomh Tastelí Sasanach Darvanium John Dunton faoi buanis I gonta Hildara sa bléin 1698 agus go dé mar deis sé le ceol na Phoebe agus an chláirseach agus chuir sé síos mar bhí na aine ag dása leis. Ach tá sé táhachtach a deanú tracht an seo an difar idir na Phoebe arsa sin agus na Phoebe uilleann a bhfuil olalas agin orthú inniu. Héid na Phoebeí don éis sin tríd gíthara blowpipe ag an uirlis, cóisiúil le na Phoebeí alabannach anis. Tháinig na Phoebe uilleann, Phoebe a thumaint le bolig faoin uilleann, elbow, as san 8 éis déag. Phoebe an intis union pipes a thugta orthú a dús. Ní ró an tearma Phoebe uilleann úsite go dtí an féichiú héis, le scolaré dá raibh William Henry Grattan Flood. Leo Rosam an sin, le rialana the dawn agus music in the glen, tafida, sa bhliain 1927 an album From Galway to Dublin. Agus anis, sean hafid ella as an bhliain 1933 le Liam Walsh as Port Larriga, Real Callul, The Box of Oranmore on album Kierna.
sé bhagaisteach le Radio Failte 107.1 FM is mise trasaniuana le clar faisnise faoin cheol ar na pb Uilleann. Deis sibh leis a fibere Liam Walsh an sin le The Box of Oran Maw as an mbliain 1933 an album From Galway to Dublin. Bhí tóir ar an uirlis seo pb an intas I measc muinse Angla Éireannach agus na Protestúnaí I rith an tochtú éis déag. Beidir má bhí siad cóisiúil le na pb tréadach Sasanach. Ina measc bhí deantóir Phoebe William Kennedy as tonreaí contaí ardhacha. Bhí siad úsáidtear fásta mar uirlis eile don Oregon san Éilis Protestúnach. An seo mar sin de rian le pibere as Northumbria Sasana, Catherine Tickell, bíonn si ag senim ar na pb baga Northumbrian Small Pipes, seo fón mal galanta Wild Hills, on a album Strange But True an bliain 2006. Wild Hills le Catherine Tickell pibere as Sasanna an sin. Inné an gorta mór in éireann chail na daoine Sims na pb Uilleann agus bhí uirlisí mar an melódian agus an concertín a ghlacu an áit. Bhí contúirt go mbeadh an uirlis caiilte.
cosú leis an chláirseach, ach buchas le tins gnáibh mar conrú na Gaeilge, sa bhliain 1890 is a trí, agus cumann na Piberi I Gorky agus I Maile Clia, hálar ach bhócan. Bunaí ói égriocht forbatha na Piberi Uilleann I Maile Clia sa bhliain 1968, agus cuireann siad a ré le muntúirí deantar Phoebe, ceolcormacha agus imití speisialta. Tá siamh idirlinn ar rós acu le ceachtainna agus físin agus cuid mór eolais faoin uirlis ar www.pipers.ie má tá sim agah áhar. Bhfuil me leis an fibere Cormac a bhrian an chéadúr ag an session I Jack Tarunne McHughes in Belfaste. Bhí sé ag sinnim le na chara Steve Porter an sin. Bhí an tá orm caint leis ar na Malibh agus éisteach le cúpla píosa uí an seo sa studio Raidio Failte. Gur maithagat a sláirtlam inniu a chormac, tuis agam gomén tú an nócha faoi láthair. Ar dús an feidir le aberlam faoi cadé mar a hosí tú a Shannon ar na Phoebe? Well, honnic me rang ar nóia fógartha da in St. Crescent Art Centre le fardar bhainnim Tom Clark, creid nach creid. Agus, bhai mé gur smúnsú iontach bhí geta den a jog agamsa ag an am, agus why me gan on a Phoebe ar os ar fad just an fum woohoo Neil a lehéid on at your be ella and don't but a more also here Neil fum ella cosalo so drastal me an wrong for me but I can toast ni ro Phoebe agam agus ni ro Phoebe egg and wrong I get it agus don't him a couple of tuner and a jug oh Tom agus and shin First Juntas, agus first rinch set na clachty, agus firma sin kiad con, so vi ma fear sastal sin. Vi in set bagogum sa le shavy, agus and sin hianne me practice set hien, and chancher shaw, crazy no crazy. That's a studio lo menu, agus just don't Ben and toes, you know. So. Agus cahaid sin mén tú ag Shannon na leithinda seo? Na leithinda seo, well, ní bhím sa mwy minic galore agus is dóithe marial ar an aradrodi atá ever idir leu ogam sa idir ceála actually, you know, bhím sa gold a yard size ceáil agus le hobar agus machlán agus stuff mar sin gra síl is dóilm agus ach bhein amal fáiste an teenage really a hemsan a leihe seo na McHughes agus the dirty onion an onion salak agus sin gur sin but you know rahin heg madden so am go chéile agus sal leihe sin but ní bhím sa a mwy manic galore ní bhhaim sa galore gigs na leihe seo as dóilm conas go ma greithe ag Johnny stuff eile sílan coddaine agus corn chantal sorm sa sílan coddaine nach bhfuil mo gold an na Phoebe níos mó agus an rud a hagan a magnia nuair a Jardini chinlumsa gur chaith me an orid sin aragid agus an orid sin ama ar Phoebe haar na blianta a níos precious face a tree blame or a dúirsma. Níl mo gáil stop a chuir le sin na neis like an méide tá fólam ágam sa hána blianta na like háisam a fod fad na haireann but haar saile is a hanrod leis na Phoebe you know agus like cé go bhfuil dú ágam sa na Phoebe conas nach nibrin na gilci tá gra ágam dóibh
Tuigim. Yeah. And thula mé go méid tú dul go bailile cléocha mar go déana imimetaí an sin. Is raffle tá go hard. No, by choú ceist armsa agus machara Steve Porter gol le bheith sinne me gin comarú Leo Rosam. Agus ceal anar mór do le mar a bheith sinne me in HQ na BB in Éireann, so tá sásta sinna agus bheith get a crack ó gin fásta. Beidir penta ná go fásta. Well, a mór le sin. Go maigad. Tíim go bhfuil do Phoebe an seo ar bhhaile sinnim rud a bhí. Sinna me runneach cum a smúú. Seo tún dar bhaim the job of Johnny work. Does a fada set dance. Cé na peberí is fearla. Is fearlam. Beán Maru. Well, Maru. Maru, Tommy Rack, Seamus Ennis, Willie Clancy. Shin me, yeah. Shin go and 3 reels of spur, do so like. Agus Inniu. Well, Machara, Steve Porter, Shin. Well, yeah. Paper is fearlam. Being on cracklish, so Shin and Fa. Agus smoilm chud peberachta fásta daine eile smoilm cut na daine tag sinnim hart ar bhil fáiste fásta a le hit the Paddy O'Hare tá sé Paddy Fairway but dacha le seach le daine Maggie Smith stoithe is bralam sa ceáil Maggie Fairway Mick O'Brien Ronan Brown Dola Mayo Dó Robbie Hannon fásta smoilm still take Joe McLaughlin he bro gara Fairway, Kieran McElhenney, Connor Day, the list of fad the February agus Deanie Jassa, Marty Crossan, Kayla. Just look how comes the list of the February fad mal farsio hort that you know agus Dan Vass how comes so Nyarton the February mal farsio I hit the John McSherry agus you know agus Francie McElduff February then Sky agus but there's stoihe Maggie Smith Jimmy O'Brien, Moran, Rin Majarma fashion, Emmett Gill, Foster. Just that quite more. Coach war on, but it's Corha Moye Shin, Goel Coach Way on, you know, so. Masha Sasta, Ida Louis. Well, Goramach got a slower slam in you. Or while at Pisa Ella Shannon or Sajir. Janame. Goramach. Chuck Kincha. Shannon McGarreel, Kid Con. Nima Kincha Fontania Mar and Kid Con Big Pats. No, I'm waiting for you. Character I should. Dole me album the Cudge Game of Kiln because Rim Jarmad for Game of Kiln. We're coming in the paper as far. Nullag McCarthy, Daniela, Walla Clea faster. I told me album da Hudge, August the Kevin and Tanium, August Darna Kiln the Glory Reel. Birch
fan nó hir chanol sin. Well, cadíad na piberi is tabachtacha don éis dearnach nuair a hosí na daoine ar an uirlis seo hafid. Darlam, seasan trua piberi amach, Willie Clancy, Seamus Innes agus Tommy Reck, agus eistimid le samplaí donna ceol anis. Tosamid le Willie Clancy ag Shannon-Port Callul Pipe on the Hub, tafid as an bhliain 1967 on album The Minstrel from Clare.
Pipe on the Hub le Willie Clancy on album The Minstrel from Clare and Shin, agus anish on album The Gold Ring, estimage le mazurka Garrett Barry's. By Garrett Barry, Peber a dal agus courture realta ag teach an achar Willie, Gilbert Clancy, is raid na cachrach, conte clar. Mazurka Gareth Barry's on album The Gold Ring le Willie Clancy, Pebre finch géalach den scoch ach shraid na cachrach conta in chlar. Casimwid go Pebre as balia clia agus Loch Garman an ish, Tommy Reck, Maclean le Fibre a jestwid lesh nís luache Leo Rosam agus John Potts. Viad sé an staitse agus an radio gomininic an a trichadí. Seo hagibh cúpla cornmhíomha Alexanders agus O'Higgins as an bhliain 1950 on album From Galway to Dublin.
Tommy Rec an sin, agus inis estiméid le Seamus Innes, pibere finscéalach eile, as tuisgurt chunta bhaile clear. Seo thugah cúpla bhíosa on an album 40 Years of Irish Piping. Dús rialanna Salamanca agus Duke Gordon. Rialanna Salamanca agus Duke Gordon, le Seamus Innes, on album 40 Years of Irish Piping, agus inis cúpla port on album Cairna, 6 Penny Money agus tá an colleach ag fogart an lei. These are two jigs that my father plays, two double jigs. One is 6 Penny Money and the other is When the Cock Crows It Is Day.
Dúirt 6 penny money agus tá culleach ag fogart an lei an sin. On album 40 Years of Irish Piping, le Seamus Innes. Bhí Liam O'Flynn píbar a caiil as an mhaine ceol planksaí ina cónaí le Seamus Innes fá 3 bliain agus dólam sé cuid mór fón oi. Críchne háim mé an níis le report a ólam sé on Innes, The Humours of Ballyloughlin, on album planksaí The Well Below the Valley. As an bblion 1988. An drochúr níl golóir am agam aniu ag sinnim cuid mór fíberí eile den scoch, go dtí an chéad uair eile, sláán agus bannacht ó mise tras an uilleann.